Il-kumpanija ġermaniża Hotset tkompli tespandi l-operat tagħha f'Malta. Din il-kumpanija li toħloq għodda vitali għall-industrija tal-plastik u l-pakkeġġjar tal-ikel fost l-oħrajn issa għandha faċilità ġdida. Dan se jwassal għal żieda ta' 25 impjieg mal-100 li diġà jeżistu. Is-CEO tal-kumpanija Ralf Schwarzkopf fisser kif Malta offrit pjattaforma perfetta biex jinvesti f'pajjiżna. Well, the overall package for middle-sized companies was perfect here in Malta. They gave us good conditions with the buildings here they offer. You can just move in. You don't have to invest a lot of money into bricks, into buildings. Iżda ma kienx dan biss li ħajjarhom jinvestu f'Malta. The taxation system is very interesting for us. And it's good because it's always a give and take, It's not only giving free taxation, you have to invest money and then you get a subsidy from the government. So that was very nice. 70% tal-impjegati huma nisa, b'12 mill-ħaddiema femminili jaħdmu b'sigħat imnaqsa biex filwaqt li jkunu qed jagħtu kontribut lis-soċjetà jkunu jistgħu jilaħqu wkoll mal-impenji familjari tagħhom. Ħaġa biex taqtam ir-rutina ta' kuljum tal-familja. Allura anke il-fatt li taqsam l-esperjenzi ma' sħabek, titgħallem affarijiet ġodda, huwa importanti, speċjalment għalija li minix daqshekk għadni żgħira, ma nħoss li huwa importanti li titħallat man-nies. Preżenti għal ftuħ tal-bini l-ġdid kien hemm il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u l-Ministru tal-Ugwaljanza u d-Drittijiet Ċivili Helena Dalli. Magħhom l-uffiċjali tal-kumpanija tkellmu wkoll dwar il-ħila tal-ħaddiema Maltin. That it's not only that you find good workers here, but also very creative people, very well educated engineers. So it just made fun, working together with these guys here in Malta.